Hello, good morning viewers. Apnyan kina jaise. Amian yadi to bishi khuchi bra jaise. Weather jaise, Paris bishi kiri ase. Holibi idia tak to bishi bra jaise. Amian Kiphire Baptist Church de Mother Church aro fellowship tinta khulina ase. North Zone, South Zone, East Zone khulina ase. To sob milaina bacha khan tu 1700 800 nishna ase. To ekta jaga de lobole bishi hua karni amian phak kurina lo ase. Ami han teachers khan do 17 ase aro board tuita chairman aro education supervisor milain ami han 21 jun ase to ami han sob tu phak kurigina nijor laga zone de bacha khan loi ase to class 5 to 10 to morning 6 to 7:30 8 loi ase aro ami han child khan do 10 to 11:30 or 12 ina loi ase to Paris kirile bi upai nai child class loble aina se man yadi east zone de pachakan to 90 100 ina se holi bi aji to Paris bishi kiria karni pachakan 30 40 nishna aina se idu bra yadi mojun to tuijun ase teacher tu to pachan kamdi a karni ekta class de lo ase to pachan kina chae ase amian east zone laga pachakan ke dikhai dibo apnian ke amian aji child class miss avi bra lo ase tai bra pachakan ke story Bible laga story hekai dia se Miss Avi apni pachan ke Bible story hekai ase na oi aji tu John chapter 6 verse 1 to 5 han ge hikaule ase the garne apni kan sab enjoy korbe thik ase khushi pai ase to pachan tu itu kan ase pachan hekai dia ase makanya lam ge yuki ko nar yo lam ge yuzo to tan la Bible memory aji itu hekai ase aro last te kana heka bole ase tan la memory to ekbar puri bole dibo nara bam lam ge yuki thing lam ge yu choyo ye ara kare salai mairo ati maire salai ashiro ati lai muno chale tan so Bible memory parishe to idia kana heka bole ase tan ke pachan itu kan karni hotai apni la pratana de motob koribe koine itu bi janai de ase nara bam makanya ho tan so khushi pai ase ko ase ji pachan aina story buji aro Bible memory bi parishe ase ami han ama baba bra bi itu janibo lage pachan tu ekjun nishnai noi aro tai tu bacha ase koina na chari dibo lage holi bi isor laga kotha ekta isor laga story ekta tu buji bole dibo lage ami bacha time de child class cha tam de isor laga memory bible ekta purina thaka ami la mon de eta takya ase itu nishna bacha kan keman ase tai tu ikuna chani tai tu over smart ase noile tai tu bishi kotha bi na koi itu karne chabole natibo ina na kobo lage holi bi achi ta han pacha holi bi itu han pacha khan prai kali ta han pra church de phal kam guru bole ase kali ta han pra isor laga kam phal guru bole ase itu pacha ase koina na phelai dibi holi bi hotai isor laga kotha samjai dibi isor laga bible samjai dibi pastor bi gurubo ekdin tu ta han pra church de sob laga ini sob te active thakibo pachan iton pacha ase koina na chari dibo lage hotai isor laga kotha gobo lage hotai isor laga kana hekai dibo lage to aji tahan pacha ase koina na charibo lage kali tu tahan pra isor laga kam tangor kuribole ase itu bra viewers kan apnian bra bi sob manobra pacha kan itu kan karne pratana de hotai yat kuri tibide koina aji laga video itu bra last kuri di ase next day zon sob te moi dekhai dibo aji garni itu kuri ase thank you